Stopiwch straight people. Os gwelwch yn dda. Full stop, end them there. Na ni. Period. Na ni gon. Period. Ie, fi di Elis. A fi di Medi. Fi di Gethin. Fi yw Amy. A dyn ni yma i chwarae Dwi Erioed Wedi ar gyfer Wythnos Pride Hansh. Sa'n mas dwi heddi? Na, fi byth wedi. Na fi. Na. Rhi gormod. Rhi gormod o Rhi amser, gormod. aye. I mean, probably, let's be honest. Do, sawl gwaith. Sawl gwaith. O fi yn spoons. A oedd y bounce yn meddwl bod fi'n bachgen a dde di twlu fi allan, dod loads o bechgyn eraill. That was really good. Pryd o fi troi rownd a fi fel, hi, actually na. Oedd e'n really embarrassed actually, so o fi'n, you know, o fi fel, yeah, dyle ti fod. Pob dydd Mercher, cyn y pandemig, obviously. Like clockwork. Ydy. Bob wythnos, Kings a Pulse, bob wythnos. A dad fi'n lyfo gay bar. Ydy o? Yndi. Oedd o arfer mynd i waw mwy na fi. Ie. Na. 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 O'n i'n byw gyda rhywun, a pob tro oedd hi'n gweld fi, bydd hi wastad fel, like, oh yes, go Queen. Oh my god, yes, Queen. I love you, Queen and all that. Dwi'n gofio o'n i yn house party yma. Ie. Gyda gen i bottle o weed, oedd yn darllen like rich and full bodied, and I was like, me. A wedyn oedd y person fel, yes, Queen! As if I was literally RuPaul di cerdded mewn i'r stafell, a I was her, ti'n mo? Like, come on now. Dwi enw Drag Race. Genuine, this isn't Drag Race, darling. Mae'n iawn. Dyma'r afters. Death drop, boom, na. Just... Oh. Never. Na, jokes. O'n i'n mynd i ddeud. Cerddais i yn y Pride Parade efo fy ffrindiau o brifysgol. Ces i arwydd efo slogan, you may not like me, but it's not a lie, baby, I'm bye. Oh yeah. Mae'n stereotype, ond weithiau mae'n true. You're like, oh no, gay people know each other. And you'd edrych like, oh, do you know, but no, oh Literally. no, oh dear. Na fi heb actually. Na. Na. Oh, Ond fi yn deall y stereotype da menywod. Mae fe yn mynd lot mwy gyflym fi'n meddwl. Just oherwydd, mae menywod yn actually deud teimladau nhw i gilydd. Fi am fy'n cariad i ar hyn o bryd. Dwi ddim yn hoffi stereotype hwnna, just let me be. Dwi'n hoffi i'r defnyddio'r answer hwn ar gyfer pobl syth. How do you know? How do you know you're straight? How do you know? How do you know? You've never ventured out. Yes. How do you know? Na. O fi wedi cael e trwy'r amser. O'n i arfer bod yn ffrindiau gyda bechgyn yma, nathon ni ar lads holiday, wouldn't recommend it. Ac o'n nhw fel, os ni'n mynd ar holiday nawr, mae'n rhaid i trio fe mlaen gyda merch, you never know until you try it. Yeah. And I was like, na. Nawr fi yn ffodus beth di bod mewn relationship, so Medi, take it away. Bob tro. Such a strange question. Just mae'n question ridiculous. Mae'n just enforcio'r syniadau o heterosexuality. Yeah. And it's like, just dim angen ag efo hwnna. Just stopiwch straight people. Os gwelwch yn dda. Full stop, end them there. Maen nhw wastad fel, oh, who wears the trousers then? A fi ddim yn gwybod beth i deud, cos mae'n really hawel. Na ni. Period. Na ni gon. Period. Ond. Funny.